Tona Masisi o ne a supa ha tla itemogela gore jaaka lehatshe la Botswana le tlhola le ipapatsa seemo sa lone sa peeletso se tlhotlhomatsa katlego ya dikgwebo le go sireletsa dipeeletso tsa bagwebi. You will find us to be as we have pledged to be. We are predictable, we are honest, we're sincere, and we mean what we say. We are very accommodative, and we believe in dialogue. We are committed to protecting private property rights. It's well established even in our constitution. We really want you to make lots of profit and reinvest, because the more profit you make, the more you're able to pay tax. Meletsi yo o itumeletse seemo sa fitlhela moepo wa Tati o le mo go sone. We have signed the asset and purchase agreement. We had, so following the bid we won, Tati, of course, they kept the facility safe. All the equipment is there, small, medium, or big. Nothing disappeared. This is really amazing to see. Everything is safe, everything is clear. The legal firms supporting us and the liquidator performed a very professional and institutional job. Go solofela gore mo kgweding tse di tlang seemo e be le semphete ke go fete kwa Francistown jaaka thulaganyo ya go bula moepo e tla bo ya kwa Motsubong. Go na le se leng gore e rile mo gare ga dingwaga tse 80 tse maino tsotsotsitse ga nna le dibotegeniki technologies tse leng gore di ne tsa nna teng mo lefatsheng mme ba di temogetse ba re botegeniki jo no bo le gore a go bo dirisa ha gore re kgone gore re tsise maino mo tirisong mo perekong ka bonako jo bo rileng. Bana ba bua ya ka gongwe le ba utlwile ba bua ka dikgwedi di ka nna thataro go go tse lesome le bo fera bobedi gore ba tle ba se ba simolotse tirong e rileng. Ba se ba simolotse le gone go lebelela gore ba ka bona bomang ba ba ka dirang le bone. Moepo wa Tati-Nickel o ne a tswala ka 2016 o sena go nna le seabe se se tona mo kgolong ya itsholelo ya lehatshe leno. Ha e sa le jalo letsholo la go batla babeeletsi ba bašwa le ntse le tsweletse go sosolosa moepo o kileng wa bone o tseelwa kwa godimo ka go ntsha nikele le koporego ya mebarakeng ya mahatshehatshe. Ke File Mokgatsane, BTV News, Gaborone. Mookamedi wa lekalana la dipatlisiso la Okavango Research Institute Professor Joseph Mbaiwa o gotlhile banni ba khumaga go tla ka megopolo e ka thusang go rarabolola kgotlhang gare ga batho le diphologolo. Professor Mbaiwa o buile seo kwa phuthegong ya kgotla ya lekoko le a le eteletseng pele go phutha megopolo mo setšhabeng kwa khumaga se ba itseng tebogo ka pego. Motse wa Khumaga le mahelo a Gauhe a bapisitse lehelo la diphologolo tsa naga la Makgadikgadi le go hithelwang diphologolo di tshwana ditou le ditau tse gantsi di gobeang mo masimong le meraka mme di bake tshenyo le gone go baka dintsho tsa batho. E re ka seemo seo se baka kgotang gare ga batho le diphologolo. Maikalelo a phuthego ke gore banni ba ntshe megopolo e ka tlisang tharabololo ya kgotang eo. Jana la betsu is one of the sectors kana ke lengwe la maphatana a ileng gore a tisa madi kana tisa letseno mo tšhabeng ya rona kana mo letuleng la puso mme thata bojana la ka kwano e le jwa diphologolo. Rothe ka bontsi re tshela ka go lema, re tshela ka dinamanenyana hale ha morakeng hale mme a go nna yana ke gona kgothang e nnang teng jano betso thumo ya rona e ileng gore e tswa ko pusong re kope megopolo mo tšhabeng e ya rona ya Botswana gore mekgothang ye re hedisa jang kana re fokotsa yang. Ditshwaelo tsa lona tse le kileng la di dira mo Kumaga ha ba tsilea ke dingwe tsa dintha tse ne re di dirisa kana tsana di dirisa kwa maloba Kolontoni a emetse lehatshe la Botswana. Ke bua se gore le lemoge gore go boleng kana boleng ja lona kana go botlhokwa go le kae gore a rena le dipuisano kana le ditshekatsheko tse di ntseng jana e be le tsaya karolo mo go tsone kana e be re tsaya karolo re le batho ba Kumaga. Bangwe banni ba amogana megopolo ya bone le lekoko leo. Mo phakeng mme di a bolawa ke ditau mme kana tau ga di je matalo a kere matalo a hella a sala gongwe a sugiwe a dire tsone dingwe tsa dilo tse no bontsha dikao ka tsone ha ka re lemoga di le mosola mo go rona
ra re a ditoutse tse dintshintshintshi mo go kana ha di le ha meno a kwena yana di le mo kumaga a diwe trust madia tshimo ya me ha ile ko meno a kwena e sengwe motakase e be ke khona go lema yo mongwe ge ke ja madi a hita 50,000 yano se re se bua se gore a re phimolo dikeledi e okediwe e ta re puso e sena go wetsa go phutha megopolo ya batswana e direditse tana tse di ka thusang go taka tharabollo ya kgotang ya batho le diphologolo Sebatseng Tebogo BOTSWANA Television Kumaga Motlhokomedi wa dithulaganyo tsa Gatautona re Boy Sebetela a re letsholo la mindset change le tla tshwaraganela maiteko a go fetola setšhaba dikakanyo le mahama o ikemetseng. Re Sebetela a re se tla dirwa mo baokameding ba babereki ba dikhamphani gore ba fetisetse molaetsa kwa babereking ka bone ka letsholo le. O na bua kwa phuthegong ya go tsa khiro e neng e tshwaretswe mo Gaborone ka Labobedi. Solofela Tombale ka pego. Letsholo la mindset change le dirisana le company ya Progressive Institute Botswana go tshwara phuthego ya bosupa ya strategic HR mo bekeng eno go golagana le ba ba okemelang babereki le baeteledipele ba makalana a ikemetseng ka nosi mo Botswana ka ga tsela ya go fetola mogopolo gore ba kgone go e tsenya mo tirisong kwa mafelong a ba nna le tlhotlheletso mo go one. Re partnera le the strategic re tshwaragane le strategic HR conference ka gonne ba tsena phuthego eno ba tswa mo mehameng e ikemetseng ka nosi mme re batla go akaretsa mehama yotlhe ya itsholelo from the private sector, and we want to reach out to all sectors of the economy. You look at nations that literally have nothing, and they are top. Nations like Japan, nations like Singapore. Go na le mafatshe a senang meamuso e kalo mme a na le itsholelo e kwa godimo jaaka Japan. Mafatshe a tshwana Singapore a na le ditlhakatlhake di le mmalwa fela a dikaganyetswe ke dithaba mme a kgona go atlega. Ba kgona jang go atlega kwa ntle ga meamiso ya tlholego. And you here in this room, you are pivotal. You are critical to the results that people produce. Moakamedi wa company ya Progressive Institute re Moluki Muluzi a re maikaelelo ke go godisa phuthego e go akaretsa makalana a saletseng kwa morago. Our strength has been on re dile ka nata go dira thulaganyo e nonofileng ya dibui tse di nang le tlhotlheletso dibui tsa mafatshe tse di nang le maitemogelo a magolo ka jaaka lo bone mekgatlho e eletsa go nna le tshedimosetso e ntseng jalo re na le dikhamphani tse di fetang lekgolo tse di emetsweng fano re na le barongwa ba ba tseneng phuthego ba le magolo a mararo mo godimo ga go amogela megopolo ya go fetola tsela e batho ba akanyang ka yone dibui mo phuthegong e di na tsa gatelela botlhokwa jwa go ema nokeng thata boitekanelo jwa tlhaloganyo go tokafatsa boitekanelo jwa babereki. Solofela Tombale, BOTSWANA Television, Gaborone. Mo maitekong a go netefatsa gore ngwao ya Setswana ga e nyelele mo motseng wa Palapye, khamphani ya Majestic 5 Hotel e ne e tshwere moletlo wa go supa ngwao ya Setswana ka kakaretso. Kgosi ya motse wa Palapye, Kgosi ya Elizabeth Lesong, a re go botlhokwa go nna le tiro ya mofuta o ka e thusa go ikgakolola le go somarela ngwao. Pego ka ki pidile ga o lebale. Ere ka motse wa Palapye o tsweletse ka go gola ebile o thabologa go nna mo seemong sa motse setoropo go tlhalosiwa fa go le botlhokwa go tswakanya itsholelo le go bapatsa motse o go dirisiwa ngwao. Khamphani ya boroko ya Majestic 5 e na le dingwaga di le 13 e ntse e dira kgwebo mo motseng o ya rwala maikarabelo a go totomatsa motse wa Palapye ka ngwao ya go dira moletlo wa ngwao kwa gone bontsi bo ne bo tsile bo apere diaparo tsa ngwao tsa bone. Ka Palapye ka ha golang ka teng o change go nna toropo mme ke letsa rona ke gore re le ba bogosi re letsa go bona ngwao e ntse e tswelela e sa e tlogele ko morago ka mabaka a gore toropo gantsi ithela e le gore anong e change ngwao gore e temo gore ka gore toropo itse e town ke toropo ha ka ke ya tshwana le go gae mme ke letsa rona re le ba bogosi ke go bona ngwao ya rona ntse e tsweletse mo Palapye. Gone ko moletong o wa ngwao go ne go supiwa dingwao tsa merafe e farologaneng go akarediwa tsa merafe e akaretsa China, Japan le Nigeria. Majestic 5 is an international hotel.
re na le baji bareki ba ba harologaneng ebile ba tswa ko mahatsheng ka go harologana ka jalo ne re bata go kopanya dingwao tse di farologaneng le go abelana dingwao tseo. Just try and keep it as diverse as possible. We diversify because we are an international hotel. Lefelo la Majestic 5 la amogela batho ba merafe e farologaneng ba tsile go kopa boroko ka jalo re bone go le maleba gore ba bone ngwao ya Setswana. To bring cultures together. Bangwe ba ba tsaya karolo ba ba neng ba tseneletse moletlo o wa ngwao ba ne ba ntsha maikutlo a bone ka botlhokwa ja go itse ngwao tsa bone. We don't even take them any other way to cook or experience culture. So I think this is the best way to bring kids, as you see. What is very interesting from the Ke rata ngwao ya Setswana ebile ke kgathagela dijo tsa Setswana. Ke dijo tse di tshwereng dikota ka jalo ke setse ke rata le go di ikapela le nna. I love the African diet. Barulaganyi ba moletlo o ba re maikello ke go godisa le go ntsha thuto e tseneletseng ka ngwao go ruta bana gore ba ikitse le gore ngwao e se ka ya nyelela. Ke ipidile Gaole Bali, PTV News, Palapye. Faragatela pele ka dikgang tsa rona go kopana ga dikereke tsa makgotla a farologaneng go tla tiisa lentswe le le buelelang dikereke ka dikgwetlho tsa bone mo pusong. Se se buile bošeng ke modulasetilo wa lekgotla la dikereke la Promised Land of Christian Churches Association PLOCA, Archbishop Muthusi Kgomotso mo moletlong wa bone wa kokwanyo ya madi kwa Mogoditshane. O tlhalositse fa maikaelelo a bone e le go tsosolosa le go tshegetsa serodumo sa dikereke mo lefatsheng. Abigail Samson ka dintlha. Mokgatlo o simotse ke dikereke tsa St. John Faith Mission Kgololesego le Patmos ka ngwaga 2023. Maikelo e le go kopanya dikereke tsa makgotla a farologaneng mo Botswana, go dira boemedi jo bo tsepameng, go bereka le puso mo go rarabololeng dikgwetlho tse di lebaneng dikereke. Archbishop Kgomotso a re mokgatlo o ikemiseditse gape go bereka le maphata a farologaneng go tla ka mananeo a tla lwantshana le masula a ngaparetseng lefatshe leno a tshwana tiriso botlhaswa ya nnotagi. Ke keletso ya rona go tshwaragana le goromente go leka go baakanya seemo se pegela mo community re setse re dirile le mekgato ya gore re ka gogela bana mo go yone go nna le di-workshop hela jalo go leka go thusa gone gore bana ba tshelele mo botsogong jo bo rileng le mo kutlong ya batsadi le melao e re e beetsweng ya lehatshe le la ronae. Mme maikaelo a rona bagetso ke gore a matona ke gore re go tshwaragana e be re thusana re dikereke gore re sapatwane mo ditirelong tsotlhe le mo lethokong lotlhe la dikereke. Ga go na le dikgothang bagetso re rotloetsa gore a dikereke di seka tsa lwana ko makgotleng a ditsheko di teko go rona gore re re thusa bagetso go arologanya bagetso dintwatse. Maloko a mokgatlho le bone ba rufatsa ka botlhokwa jwa mokgatlho o ba supa fa go le botlhokwa go dikereke ka go farologana di kopane. Re le ba mokgatlho na e le mokgatlho o ka one re tla o dirisang e le one o tla tlisang kana o isa dillo tsa rona tsotlhe ko pusong jaaka gongwe o ka itse gore gongwe dikereke tsa rona ga dina bonno jaaka gongwe tse dingwe di santse di tsenna le mo dijarateng mme hela ga re le mo ploka lentswe la rona e tla nna lentswe le le lengwe hela le le utlwalang. Nna le kgotla le la ploka le re ke bona gore le tla re thusa ka gore dikereke re tla kgona go re itsane.